Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 28. Saul yi ŋɔliyɔla aɖe gbɔ le Endor. Le ŋkeke mawo me la, Filistitɔwo ƒo ƒu woƒe aʋakɔwo be woawɔ aʋa kple Israel. Akis gblɔ na David be, nyae be wò kple wò amawo miakplɔm ɖo anɔ nye aʋakɔwo dome. David ɖo eŋu nɛ be, ekema wò ŋutɔ akpɔe na ɖokuiwò, nu si wò dɔla ate ŋu awɔ. Akis ɖo eŋu be, enyo matsɔ wò awɔ ŋunyedzɔlae hena wò agbemeŋkekewo katã. Saul kple ŋɔliyɔla le Endor. Azɔ la, Samuel ku eye Israel dukɔ blibo la fae. Woɖi ɖe wo de le Rama. Fia Saul ɖe ŋɔliyɔlawo kple afakalawo katã ɖa le Israelnyigba la dzi. Filistitɔwo ƒu asaɖa anyi ɖe Sunem. Ke Saul ƒo Israel blibo la nu ƒu eye woƒu asaɖa anyi ɖe Gilead. Esi Saul kpɔ Filistitɔwo ƒe aʋakɔ ƒe agbɔsɔsɔ la, dzidzi ƒoe eye wòvɔ̃ ŋutɔ. Ebia nu si wòawɔ la Yehowa, ke Yehowa meɖo nya aɖeke ŋu nɛ to drɔ̃ekuku me alo to Urim dzi loo alo to nyagblɔɖilawo dzi o. Ale Saul gblɔ na eƒe subɔlawo be, midi nyɔnu aɖe si nye ŋɔliyɔla la nam, ale be mayi egbɔ aɖabia nu. Dɔlawo gblɔ nɛ be, ŋɔliyɔla aɖe le Endor. Ale Saul trɔ eƒe nɔnɔme hedo awu dzodzro aɖe le eƒe fiawu teƒe. Eyi ɖe ŋɔliyɔla la ƒe aƒe me le zã me kple eƒe subɔla 2. Saul gblɔ na ŋɔliyɔla la be, bia gbegbɔgbɔ aɖe nam eye nàyɔ ame si ŋkɔ mayɔ na wò la nam. Gake nyɔnu la gblɔ nɛ be, le nyateƒe me enya nu si Saul wɔ. Eɖe afakalawo kple ŋɔliyɔlawo ɖa le anyigba la dzi. Nu ka ŋutie nètre mɔ na nye agbe be yeahe ku vɛ nam? Saul tsɔ Yehowa ka atam nɛ be, meta Yehowa ƒe agbe be womahe to na wò ɖe nu sia ta o. Nyɔnu la biae be, ame kae nèdi be mayɔ na ye? Saul do eŋu be, yɔ Samuel nam. Esi nyɔnu la kpɔ Samuel la, edo ɣli sesĩe eye wògblɔ na Saul be, nu ka ŋutie nèblem ɖo? Wòe nye Saul. Fia Saul gblɔ nɛ be, mègana dzidzi naƒo o. Nu ka nèkpɔ? Ŋɔliyɔla la ɖo eŋu be, mekpɔ gbɔgbɔ aɖe wòle dodom tso tome gbɔna. Saul bia be, aleke eƒe dzedzeme le? Nyɔnu la ɖo eŋu be, ame si gbɔna la nye amegãɖeɖi si do awu ʋlaya. Tete Saul dze sii be Samuel ye, eye wòdze klo tsyɔ mo anyi. Samuel bia Saul be, nu ka ta nèɖe fu nam heyɔm vɛ? Saul ɖo eŋu be, elabena meɖo xaxa gã aɖe me. Filistitɔwo gaho aʋa ɖe mía ŋu, ke Mawu gblẽm ɖi eye meɖo nya aɖeke ŋu to nyagblɔɖilawo dzi loo alo to drɔ̃ekuku me o. Eya ta meva yɔ wò be nàgblɔ nu si mawɔ la nam. Samuel ɖo eŋu be, nu ka ta nàbiam esi Yehowa gblẽ wò ɖi eye wòzu wò futɔ? Yehowa wɔ nya si wògblɔ ɖi to dzinye la dzi. Yehowa vuvu fiaɖuƒe la le asiwò me, eye wòtsɔe na hawòviwo dometɔ ɖeka, David. Esiawo katã va dziwò elabena mewɔ Yehowa ƒe ɖoɖowo dzi esi wòdo dɔmedzoe kaɖikaɖi ɖe Amalekitɔwo ŋu o. Yehowa atsɔ wò kple Israel blibo la ade asi na Filistitɔwo, eye etsɔ la wò kple viwò ŋutsuwo miava nɔ gbɔnye le afii. Yehowa atsɔ Israel ƒe aʋakɔ la hã ade asi na Filistitɔwo. Saul mlɔ anyigba hedra ɖe anyigba azɔ. Ʋaʋã meganɔ eŋu o. Le Samuel ƒe nyawo ta,
Dɔwuame hã na ŋusẽ vɔ le eŋu elabena meɖu naneke ŋkeke blibo la o. Eyi ŋɔliyɔla la kpɔ ale si vɔvɔ̃ ɖoe la egblɔ be, Amegã, metsɔ nye agbe ke eye mewɔ wò ɖoɖo dzi. Azɔ la, nu si magblɔe nye be mana nane wò nàɖu, ale be ŋusẽ naɖo ŋuwò hena wò mɔzɔzɔ yi wò nɔƒe. Ke Saul be, nyemaɖu o. Eŋumewo ɖe kuku nɛ kpe ɖe ŋɔliyɔla la ŋu va se ɖe esime wòlɔ̃. Efɔ azɔ eye wònɔ abati dzi. Nyivi dami aɖe nɔ nyɔnu la si. Eɖe abla wui, tsɔ amɔ maʋamaʋã wɔ abolo, eye wòtsɔ nuɖuɖu la vɛ na fia la kple eŋumewo. Woɖu eye wodzo le zã la me.